tātou angel whawhitai le atua i le nei tai au fō, suafa le tamā, o le alo ma le angang paia. Ia whatasi le ali mautou, le usoe tātou mana tunatu i tātou wangsala, talo mo le whamangalonga le tātou atua, ia tātou waunga ai e whamamalu Mr. Leo Paia. O te tau i le atua. Ia alofa mai e tātou le atua le ona le mana uma, whamangano a tātou wangsala, ma watu i tātou i le ona e whawawau.
tātou te talo. Le tamai, e taitaina I mātou e peo nei taitaia ngā singa o mea uma, ma mule e nau tūla whono o le alofa. So sari mai ne mātou whialwhani, ma ia mātou ho atuai le atuanga o le alofa I le ola e whakavau, o e saunia mo I mātou. Ola mātou o renga rea nātou o mātou o le Jesu Keriso lo walu, ua soifo mapule whatasi maoe ma le ngānga paia, o le atua mo le whakavau lava. O le folafolanga, a mosa lon mata o koe walu, folafola le fa I koe wha awau le fitu. O le matua, ua feta lai le alii I e whasawa I e matativa. A mosa lon mata o koe walu, folafola le fa I koe wha awau le fitu. Tātou folafola la folafoai. Ia tō whaalongolongo I le nei mea. O tō o e whasawa I e matativa. Ina ia whaomatia lava le au matativa o le nuu. Sa tō te whātau fo'i tangata matatiro I ārio, ma le tangata vai I se e vai e lua. Sa tō te whātau atu fo'i saito le anga.
o le upu a le alii. Lona lua folanga, mauala tusi o mua Timoteo lona matau pelua, a mata fola le whaipu mua whaau le walu. Mua Timoteo lona matau pelua, a mata fola le whaipu mua whaau le walu. O le matua, ia whaia te talo mo tangata umalawa. A wao le atua, e whina ngalo ina ia whaola ina tangata umalawa. O le nei, e mua i mea uma o te apoa i atu. Ia whaia o lenga,
matatalo, ma whaatonga ma whaafetai mo tangata umalawa. A wau le mea le leilea ma le malia I lumo le atua lo tātou whaula. A wai e toa tasi le atua, e toa tasi foi le puluvanga I le atua ma tangata, o le tangata o ke riso Yesu lea. Na tōwhia hau mo le nei mea, o le tā lai ma le apostolu, o le upumoni o te whai atu ai, o te le tala pepelu. O le awa onu ese I le whātuatua ma le upumoni. O le nei, o lo umanao, e te talo o tane I mea umalawa. O lo sisi I lunga o lima le agasala, ma ia le ita, ma ia le whengasala. O le upu a le ali. Te le mawhaia o nau au nei le atua a toa ma le oa. Ua whetala ea tu whoi o ia I ono soo. O le tasi tangata mau oa sa iai le au nei pule. Na mōlia o ia I te ia, ua ia wha mau ana mea. Wana wala watu I te ia ua whai atu iai. Le ale nei mea ua whalunga I te oe. Tala mai ia le tala I mea na e pule iai. A wae le tu I mwhai o na whai oe mau au nei pule. O na whai whai leo le au nei lona loto. Se ase mea o te whaia. Wao le a whātea ina au e lo wali I le whaivo au nei pule. O te le mwhai o na eli. O te maa I aisi. O I loa le mea o whaia. Ina ia tadia iau I o lātou a inga. Pea tu e sei nau le whaivo au nei pule. O na ami le ia o tangata te tasi uma o e na I tā lafu I lona li. O whai atu ia I le tasi, pe whiala wai tā lafu I lo wali.
Na whai mai leo ia, o ka lona e suau e afe, ua whai atu ia iante ia. Nā tango ia i lau tusi, ia vawe nofo i lalo mo tusi e 5 se lau. Ona whai atu e leo ia i le tasi, pe fiala wai tā lafu, ua whai mai o ia, o tanga saito e se lau. Ona whai atu leo ia i ante ia, i nā tango ia i lau tusi ma tusi e 8 se fulu. Ua vivi atu le li au auna a mi o le tonu, a wawana tonga fiti poto, wa siri le poto tangata o le olanga nei, i lo lantou tupulanga, i lo tangata o le malamalama. O te whai atu fo i ante o tou, o le o le ami o le tonu i o tou whai ai wo ma o tou, na ia lantou talia mai o tou i whale whaavavau, pe a o ina le toi au ngā ia mea. O le wha maoni le mea i titi, e wha maoni fo i o ia i mea tele. O le ami o le tonu i le mea i titi, e ami o le tonu fo i o ia i mea i tele. A whai lantou te lei wha maoni le o le ami o le tonu, o ai se na te tu atu ia te utou le o moni e tausi. A whai foi wau tau le wha maoni i mea le tangata ese, o ai se na te tu atu ia te utou a utou lava mea. E le mawhai se au auna i ali e toa lua, a wai ino o ia i le tasi, ai alofa atu i le tasi. A leo le whapipi atu ia i le tasi, ai whalea o ngā i le tasi. Tau te le mwhaia, o nau auna i le tua antoa ma le oa. O le talalelei aleli. Fia matua le launga le nei asusai, le upu fi naua Iesu i leo Fariseia. E te manuia ma e iloa le atua, pe a e alofa i e mātitiva. Tātou whanongo longo e tusi le nei tae au. O le tusi a Timoteo, o lo whaamatala mai ei o tātou tofi mo tātou tiute. Whautua le apostolo i tangata uma. Ia o tau te talo ma talo sia tangata uma lava. Ia o tau te talo mo tupu ma e ua iei le pule. Ina ia mawhai e ua iei le pule, o na ola i le file mu ma le toa file mu i o la tau loto. Ia mawhai ai e le ua iei le pule, o na wha file mu o na tangata, ma ia ola to file mu tangata uma i lana taita inga wha pule. A wā a whai tō te whaia lea o le mea ma lie lea i le atua. O le mea ma lie lea i le atua. Pe a whai tō te talo mo tangata uma, a e maise le te talo mo e o atu uina atu i ai le pule. Ina ia file mu o lato loto, ma file mu tangata o i lalo o le lato pule. O le maule al tuspaia. O le maule al apostolo wa o maimo i tātou. Sila foi tātou katoliko le whātu langa ina o sauni ngā lotu. E mua te talo mo le tamapa ia ma le kalesia, o le te talo lona lua, talo sia taitai o malo ma e ua iei le pule. Aua o le mea malie le i le atua. E te tau o na whai e tangata umalava. E le mawhaila o na tātou whaate volo ina le pule. Aua o le pule wa mai le atua. We should not
demonized authority that is given to people. E le mawhai ona whātea volo ina le pule, a wao le mea o whiriwhiri e le atua, ua tū i le tangata, malana mata whaioi whaptoa, ia whi le mulo na loto, whi le mu tangata o ilalo o lana taitainga. And this is our responsibility every single day, to pray for everyone and all, and especially for those who have the authority, so that they may live in peace and tranquility of their souls, and at the same time should make people live in peace and tranquility, people under their reign and authority. Manaya, whamanianga wa ave I le utofia e whaimapule. Peitai, whaimaile uro e tusia rea sā. A whai e te pule, a e te le tausiri le mu, ma e le alolofa e matitiva, whai mai le perefeta le neitai au, ua tautō le atua e le malu ia kopo, o le a le ngalo ia te au oe malau amio. A whai wa watu lea pule, ma lea taitainga ia te oe, a e te lea lofa i e matitiva, ma le maua se fi le mua tangata, whai mai le atua, tautō le atua e le malo ia kopo, e le ngalo I le atua lauamio. It's so nice to have power. It is so beautiful to have full authority on people. However, a whai e le whai le mea na reina watu, pa mei le atua, e le ngalo ia te au lauamio. Awa o le mawhauwhau o le tangata e pule a e lea lofa. Le la fementus e nofo I lona fale ma talo se I vave ona uma le masina oso. A e se I alu e whaatau o ne saito. Ma whape I fo lona loto e matuai umine aso sā. E matuai leanga e tapunia fale pisinisi aso sā. Watuai na uma le aso sā a e se o walu e tatala o fale saito. Whai mai le tusi. O nei tangata, e pule a ele alolofa, whai mai le tala o tusi. Whai mai o lātou loto, lātou te o e whaatau tangata mativa. What an awful thing to do. To go sell the poor. Ai whaapele tangata mativa, I pēa se e vai e lua. A wā foi pau ale mele o nau iai. Whaputu. Whatau mativa. E le to e popole I ses. Whaputu pe ana mea. Ia tele ana mea. O ngalo le mele whai mai ai. O lau pule ia e nofo fifi le muelo loto. Ma ia fifi le mu. Ma manuia tangata I lau pule. Le mea lea, o le mau lea, I le oa ma le tamau a ingo whaputu, a e lea lofa I e mativa, lea laia na whai e su le whata oto nei. Le masani o le tātou whai ngoina, o le whata oto a le au na amio le tonu.
Ai o le mafuanga o le whata oto nei e Yesu. O le fetalia inga e Yesu ma tangata Farisaio. A wā tangata Farisaio, e le fia ia Yesu o na whai mai, o Yesu na te le tausi i le tūla whono a Mose. Whai mai le maua Farisaio, a whai e te tausi i le tūla whono a Mose, e tau le leia oe. O oe o le tangata le lei, wala bea oe i le whapolpotonga tangata ua manuia. O se le tausi i le tūla whono, e le iai sau wawanoa i e ua manuia, le maule a Farisaio. Lea le mau o Yesu, lea na matua i ai le whamtalanga le nei tae au, e te iloa le atua, pe a e alofa i e matitiva ma e le tau o loa. O le whinaunga lea. Tasi le taunuunga ese awala ma manatu o Farisaio ma Yesu. Lea nan whai e lor whata oto lea. Whai atu Yesu i ona soo ma lau Farisaio. Manatu natu i le au auna na tōwhia e pule. Ua saule matai, ua wala au le au auna mwhape atu. Lea le mea leo te whaalongo ai i ate oi. O le alau mea ua whai i au mea. Alu, go get the books, get the statements. Au mai se o tilo ma whaamau nia, o oe ua e a mio le tonu. Le maalia o le mele o whamdala Yesu. O le taimi po lea na tuli a Yesu, e whamau popo maili siki, ma tusiaki, ma pepa, ma statements, au mai se e tilo ia i le mele o tupu iana mea. E te i le matai, i le sau o le tangata nei matusi, o pāleni uma mea. Pāleni uma mea. Le eise ngau, le eise mea o le iloa, le eise mea o misi. Pāleni tusi. Whena whe mai Yesu. O oe o le au nā tamai. Whe mai le matai. O oe o le au nā tamai. E ui lava ina pio lau meo whai. Ai a tamai oe. This is not Jesus' point in this parable. Te o tātou whapea. O le winga leole, o le whanta otu. O le au nā mi o le tonu o pāleni mea. No. This is not the point of the message of Yesu. Awa, e le mawhaia na ave e le matai, le au nā e pule le whamsinonga. Awa, o pāleni antusi. Po le ale toi ngā tonga fiti na whaia le au nā e pule e toi maua aitu pe whatu mai mea ia. That is not his interest. Pau le mea wa whaamu ia ia in matai. Wa e ata mai i le whainga o lau tonga fiti. Latu leo Yesu ma whainoa nau Farisaio. O ina le iai le mau e whaamau e upo Yesu. A e fia i loa le atua, ia e alofa i e mativa. Le la whai upo Yesu. Ia whai o tau mawo a le oa. Le oa le amio le tonu. A wā e iai le teimi e umai. O na o tau tutu le lao. O le whaama sinonga ma le whaafanoina o le awhea ngai ma o tau. Whai pēr. A wā le wha mai e sui Farisaio, tau te leo tali tonu ia o tau upu nai whai mai, a tausi polo inga le atua, polo inga Mose, wa e manuia, a wā o le mau le nai o tau mawhau, o le oa. O le oa. Whauope iai. A wā i e le taimi e umai,
ona e fea ngai lea ma le whamasinonga ma le whaafano a le atua. A wae le ma whaiestas ona au auna i le atua a toa ma le oa. Le winga lea le whaatau to Yesu. E alu le oa ma le atamai e whaitama fiti. E uma tasi ale metu lai mai o le whamasinonga lofa ale atua malana whamangalonga. Lea lawa maua i le tali o le maua Yesu i awaseo. A whai e te manao e te maai i le atua mai manuia. Paule me tula i mo oe le whamasinonga na e alofa i le matia. Na e alofa. Paunal me mo i manuia. Paunal. Le lawa tali e i le whata oto Yesu le maua wharsei. Lea le oa lea. Lea le mea wa tau e le oa le ami o le tonu. A wafo i o le mau. Ua whai le oa mao wa tua. Mere e whai mai o le oa le ami o le tonu. A wawa e whaputu. O tele au mea. Whai mai Yesu. Te pai e mativa. E te le manuia e le oa. Te manuia mai e le atua. Pe e lofa i tangata mativa ma le leta uloa. What does the Catholic Church say about this? The social teachings of our church say all goods are meant by God to be shared. O mea tātou te maua, ua tu sia e le atua ina ia whasoa. All government buildings and assets are there to serve people, especially the poor. This is Catholic social teachings. All buildings owned by government and assets are there to serve people, especially the poor. Especially the poor. It is good for all of us. People who have authority and have accumulated money and goods in their time of their reign, when your time is up, everything that you have accumulated in your time of power, you need to give all of that to the poor. This is Catholic social teaching. So se tangata lava i le pule, whaputuputu ana mea i le taimi o le pule, whai mai le awa onga le ka le sia katoliko, o mea umana e whaputu i le taimi o lau pule, ma lau authority, tufa i e matitiva. Why? Because what you have is not your absolute rights. This is according to Pope Leo XIII, not the 14th, the 13th. Because everything that you have and own is not your absolute right. Ele o se mea na oe. Ele o se mea mo oe. Ele se mea na oe. Mea mo tangata uma, ai maise e te vaai iai e matitiva a wā o ina e te iloa i le atua. E mwhain tufa. E mwhain tufa. Pea umalpure. E whatau ma nei tātou i ngā balo. O mea ua i nei, re malo. E mawhai o na tufa, pea whaputu. E whai o na umal taimi, o na e alu le ma lau bank account,
Tala mai tua. Alu le whasoa e mati. Can you do that? Pointing to the camera right there, and the camera right there, and the camera right there. And fine. Fapu. Wa le farikere. Fapu. Wala po e ia ka va. Fapu. Wa ofurele I foa. Fapu. It's fine. But don't forget, everything that you own is not your absolute right. Olera. Sa kai ngara la kula ka vale el palmi la o. Ala tu meslo matu el fatal pasi. Ola fatalan pasi. It's taul palmi on tu tavat. Because that is not your absolute right. Tu tavat. Kele nga ka vale nga o mana ka vale. Ku ka vale. Piki lo matua. Eu fui minsta. Asa o tavale minsta man tavale. E vai leita me dia nga na sa vale la. Tu tavale. Because that's not your absolute right. It is to serve people, especially the poor. Tu tavale. Feita me te philosophic tavale. Because that's their right. They partly own that vehicle that you're driving, They partly own that asset. Alfa sauro ale munga la mai ka meki la wa fa pe kuli mo ka meki. Ai fai la ka. Família tua o te mana tua ina la wa mio. Eu vou ia Moses. Hasta vou le pipo la wala ka me. Ku ka vali. Archbishop Tulo dava. Ala utamenti o mai ta vale Archbishop fia tangata vai mai Archbishop Moses wa ka pa ku ka vale ka me ki la o mai sa vale la wala. Because that's not your absolute right. O foi fiel. O so ye se vai. Fa ka le van mal piki up. Wa alu lango alu popo. Ai ala ku ka vale o le ku mo ka la wala. Fa me le spakeri. Munga la kon. Tangata ina la for tu pe velta. Ai That's not your absolute right. Ele se mea nau tātou. A laku ka ngaka e koe kere. Mole a fia mole si o ka mare whalmai. O le se ka wapale pa o ka. Ko ke vālea. Hey, get up. Go take the sick man to the hospital. A wāle whaia. Whameilea tua o te mana tua la wā mio. So ai ko o lua e lunga fonga fale lua le fai vel. Le ka. Yeah, lunga ki papa ki mai o sisi lunga. But this is now our absolute right. Mene famelitus paia. Fai mai the Catholic social teachings. Anyone in authority and holds authority e ngā lue mō tangata uma, especially the vulnerable and the poor. E sawa vali rota mei te teimul misa no winga o tauna uma. Kasi, sa vali aku malesi. O le mata upule nā, o le nei aso sā. Tau wha TV o tātou lotu. I re tau wha pē, awhetā lai poe svai, pui fua. Ia wa lava ke wha pē mō sese o fia pot, ke soa wale tamā, le alo, ma le angang. Ia. Amen.
Soe tātou tutula e whainoa tātou whātua I lea tua. Whātua I lea tua I tō tas. Tātou momoli le tua o tātou manaonga, I o tātou loto, whapewhoi le kālesia. Tātou tānusia le tamao le kālesia, leo sikumalwha, ono se kupola o staulanga, na uno whavoto mai lanto uma o whoina soifu ma le ola I tautua I le tua malon whingalo. Nelo whangia le tua lanto soifu au auna, mauro lanto malo seretino, o le mawhawhau e whaasisile nganga, a wale whengai ma le walawina, a wale malo le tua. O le tātou le ngalea I le li. Tātou tatalo mo le tawhinga teitai, teitai o malo, teitai o e kālesia manu, e mei se foi o ainga ma so se whalapu te putonga. E ele teitai ingo le alofa, whai mea tonu, e whaasisile le tāu o le lanto walawina, a wale fina ngalo le tua. O le tātou le ngalea I le li. Tātou tatalo I la fo mai maunga o te māmatina mātutua pupula ngolto le soifo le tinu. E ipelanga le leo le tua mauro lantou tō whā, a walo latu sai ngā mālo I se manui o Samoa, e mai se ono tangata. O le tātou le ngalea I le li. Le upo folo o tō matawina ai le tātou whai ngā malanga. Ia veo se whatu e pau I se le leia tupu maola. A walo tātou whai ngā malanga o le whantu tua, e mai se le whingalo le tua. O le tātou le ngalea I le li. Tātou tatalo mo le neiva yaso I whiau mga luenga o le awhenga iai. Ia ngā le leina tua pui ma la vea lo tō soifua mo sātou wola. Ia walo tātou whea ngai e tiu te mawhaiva o tutofi ai tātou. O le tātou le ngalea I le li. Tātou tatalo mo whaamianga mo karala, pātau alofa, fitu se fulurua tau sanga I le so, ma Alexis Talala Salapu, se fulu waru tau sanga I le alofa o le atua. Le atua le tamātalia manaonga o whaneo, e mai se manaonga lilo I o mātou lota, talia mea uma e peo laulanga masani, e ala ia ke riso le li o le alofa I le whaamavau lava.
Au soe o tau tatalo i ni e tali le leia le tātou nei Taulaga i le atua le tamā e ona le mana uma. Ia te lele nei Taulaga. Lea li ie tali le leia nei me alofa o mātou mamuli atu nei. E whae noa ero mātou whātua tua ma lo mātou alofa. E a vene Taulaga mo i mātou o le Eucharistia o Iesu Keriso lo walo. O wao ia o le li le whāwawau lava. O mea uma wa fuaina o launga luenga, o taimi mawaito sanga uma e o sustai au tula fono. A wae whiriwhiria ngā sia tangata i lo lawa whātusa. Ma wae whae ea ia siria i lo langi atoa, ma mea o whauwhongia uma wai ai. Wae whaia o tangata o le whāta mao mea uma o whaia. I reia vivi atu i atoa i asta i tasi, ma leo whauwhongia o lo poto ma lo mana. E ala atu ia Iesu Keriso lo mātou wali. Mātou te vivi e atu e le li e whātasi maangi luma, e usu le pese e whaitu mahu o lou vi inga. Paia lava o le punanga oe o paia uma. E a wina mai lo wanganga e wha paia nei mea alofa. E na ia vea i nato mo i mātou wa le tino, ma le toto lo mātou wa li o Iesu Keriso. Au lei tu i nato i e leoti o zeoti na itali e lo na lava malie. Na tango i e le areto ma vatu i ate oe le whawhtai. Tofi e ia le areto, ma vatu lo na au so ma le whawpe atu. I nā vitango fia iai o tō uma ma ai, o lo tino le nei, o le a fōi nātu mō o tō. Ino mai al tau mawhtanga, na tango fo iei leipu, na toe watu iei atu oe, le whawhitai ma le vi inga. O tu watu leipu rona o so ma le whape atu. I nā vitango fia iai o tō uma ma whienu mai ai. O leipu le neo lo toto le whenga inga fō ma le whawawau. O le a whamalingina ia mo o tō matangata uma. Ina ia whamangalo na ai an sala. Tō whaiena nei sauninga ma whamanatu i atea.
Le misteri o le fatua tua. Whaftaino e alo ia e mātou e tutuio luma, māo nātu ia te oe. Pe soso ani mai e mātou uma e o mautu whaanga i le tino o mare toto o Keriso. E leia whātaisa sia e mātou le mawhatanga i tasi e le ngang Paia. Le alia i e manatua lau e kare sia i le lalolangi atoa, le ia mātou wola i le alofa. Whātasi ma leolo mātou ta mā Paia, mo sese lo mātou e pikpo ma le tua i misau. Ie mana tua o mātou mātua, ta māmutina uso matua whawhine, lātou e pele a te mātou. Ia lātou e maise lātou o toi whoko iatu, i lo lātou malo longa malwha moe moe i le toi tuae. Ie talia i lātou whātasi tangata māniri uma i le malamalama o laua. Ie alofa mai i a te mātou malawa, ne ia mātou a ngā whātasi le ola e whāwawau, ma Maria le tinatau pou o le atua, sa ngātou i o sefo, whātasi ma lau apostolo le au Paia, le au māle tile, o en whātino ina lau pina ngalo i tupu langa uma. Mātou te pia vi mwhane ne whātasi, mai lātou i lau pio, e ala atu no walo o Yesu Keristo. Ono ia whātasi mai a te ia, lea tuai le ta mama mana i le whātasinga ma lea nganga Paia, o le venga manu ato mai la wafio e le whawawau lava. Whamaro si ai tātou e te talo atu. Yeah.
mātou waso. I ro alofa muti vale whaasawa mātou mai leang sala. Pui e mātou mai atu ngalunga uma. Au mātou whaatalitali ma le whaamoe moe manuia. Ko le awhio mai o mātou whaola o Yesu Keriso. O te tuatu ia te utou, lo file mu, o lo file mu e foa ia te utou. Au wane si sira mai a mātou ang sala, a e le whātua tua o lau e kālesia. Ma au mai e mātou le file mu, ma le tasi o lo malo. O leo e soi fuai le whāwawau lava. E ia te utou tu mau, le file mu mai le li. Whauta i le tamai mā moe le atua, whauta i le na te ave sea na sala le lalolangi. Manuia i tātoa wālaudia i le tāli suanga i le tamai mā moe.
I tātou te talo. Lea li ie, ie fesoso ani mai ai mātou I lo wanga le lei. Whamanosia e mātou e ala mai I le eucharistia Paia. Fesoso ani mai ni o mātou whātinoina le miste e leo whaola. Lo mātou whamamalu ina nei. Whamanuia le nei mtanga ruenga. E meise le atunu ma le malo. O la mātou o lenga le nei. E ala I a keriso le ali le whamavau. Whamavau lava. Whai le asu whanau anai pu el TV. Kalala. Pea kalala. Pasanga sto TV se pu e dago kalala wa mole. Fea Alexis. O mai I mo la no TV pu e lu at. Sumai. Ile a mo me o pu el TV. Lau ya Samoa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hallelujah. Matagaluega Tasitolu Paia. Sei foi mai tuli to fisili ai po lan me na loi. Ia ai whaftai e toi nei tai au. Poi le fionga te akono ma frutua ma Matagaluega tapenanga tatou whainga lotu. Fionga te fono ma le laulau. Ia mai se lava le Paia lau pepes. Alo sauni. Tai tapepena. E foi le tuai sa. Te taki pa tele maresa ma le malu tamai te sa. Ia mai o whaina si mai lea sa tatou whainga lotu. Manuia le atua tatou tamā ki a pipo ma le tuai sa le au no favoto. Mai se o mātutua ma ngase ngase. Ia whatasi le li maoto. Tama